Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Umrupa Premium Meghalaya. Presiden Rangba Jong Kakasi Students Union Samla Lambok Star Marngar ula penpau ka jingso kia halor ka jingsha iben ki nongchong shnong ki basyong basa ha khaput jong ka Meghalaya bat Assam. Ulai thu badang shen ula wan yuk jat ha ka shnong mujam bat ula yo I ya ka jing jinjar bat ka jingsha iben jong ki nongchong shnong ha ka bawat tang ka surong ka school bat ki weipat ki jingdon kam ki ba khamat Kim shem la yo na ka sarkar wat la kila ut la nam bun sien na kinong mikmat jongki usamla lambok ulaong ba ka sarkar ka pinbahabriyo tang hasor shilong kat ba hakaput pat ka phai daling kedong bat ula kentu ya ka sarkar ba ka dei ban phai khmat shaki namar dei maki ki bayada yo uput usam jong ka jala bahap poblok wan mana kadi ka afyo trek nalaj kawai program balakot kawai ka balang ban pelong kijing ka football baju ki program repair nam ta pani kisa nam ta ban siu tulot kino ka school ngai ba kalti sekian kalong ka wasliu bokoro porap dakin lay ka porlior nam tarai ban laj kali stu jaka idon komba cispa at potli kilong yeng tu kasnong mujam ang bayo ban yakran ki nang lamsnong to jaka yong ba isa ikuswat mentala pokok tulis Islam. 70% kejut sekinong hoan lakalong MDC lakalong MLA hendai wasopsi kalong omjudan berhikmat seki. Kani kata kasin kapan iba kasokar jalan isi kapan bahabri utang nombak selong rai kat bas kenong mensurat badan kamhok kejingarap ni iba kapai landat berkapai dalam kurang. Sopsi bat studio musim bayo banyak kenduk itu imam senong rai nak liang jong kaseng ikre kemat sistem ban sepersno soka bat hajing shalai kamdai tan bangi ye persno juk kimat ka dai kamram juk itu kemat na to jaka bekele itu fa ibro dai hok baka soka rasam bila se ka kentu put apa ki jongi kimchu ile landat jongi kim kemat la ki sim kia ke jindawan kinong susno henrai ngaso bandong henrai katas nam ki kinong susno jaka kilayat kilong kong kita kinong yada put usam dari kamram juk sarkar ke ben nyotang baru kamram juk sarkar pen bahas serok ke pen biang ke cakap pulih bak kam tam ru ke cakap semar ke bakat ke kia tapi yuk tapi poilo cong kijat dan sei ke jelong zaman cong ki hap ki barat badu gentleman sano kalawai cong ki henrai ngasoba dari kamram juk sarkar pen tebe ke cingsa su cakap nama gede ki dok kisnam jengi gede kendo sebut dia sarkar Assam kira sak pendik nak por sport lambang terjat kendeu karbi laki phaikhmat sarkar jala pen kerpak banwara penti sekin babiang ban penbiang jika pulih jika semua rai lakata pautli kisnam yitu berung to ba kasokar kale klub kasnam man na so ba kini kilong ki he kijing so dio museum rai kai ba nga so sorong bandong kolong ba pagba to jaka wat apdeng pumita jingi anda kiskam ganong rem ba kiyang teriang benyada yo putu sam na tentu bat nga ong ya kasokar ba tapi kwa ban i ke jinglong zaman jaka nadu Menteri Rangba juk sekala kan bahai ki bil juk kejat cakap ke seil jong tuan ke jenglong juman tu cakap nama ke soto lekin yo asik lai itu cakap sei kum nu ke jenglong musim kan pang ke musim lebih baik ki pardo pasnam jengi biamat jengi tu cakap nama kliang cakap sengi ngimjui ki pardo pasnam don lu cakap ngendot sena bat ki bat ni kentu bat ni tiat jeng hang sarkar ba dan hikmat kaput ba per kenapa lo gajing sangan ba jimut toy kamtam kongsan galong ken yo ya kata pulih putih babiang ihap ke barat to jaka kumbolong lem dibai pat ki jaka kubai pat ki distrik ha ketu ke snong mojam mendon school sarkar mendon yai tu ka school lei la kersan de balang nadu bat siu tulop nadu ban sna tu beling baka ki jing school le tu wala sedang la postem la ut sarkar de kam chong la pakman te ka jing kli la ka sarkar ka pakman sai ka lawai ihap barat tu along ko kam nei masuk kilong yeng long stem nang tu gede kitang bre ku surap suryang kamdei ke besok ke ki bat sekolah ni nong ba selong ni kentu ku mak sang jekran ka po sport ba kada ka sarkar ka simkia bat ka sim maka pulih putih ke de wat lam beri burlum kalong top resi kadin phaikhmat sino ko nong ba per nang ba ka jing pulih kalong taju ke kandan ba ka jingla jong kimi pa nang ba ka jing start kamdei pun susam
Tam kita dicakah bagi longging gila ban pak school pun rei. Di samlang dicakah no kondong grup nang ba injo lang ka jingsta. Ba kom bolong mata ketika pak number boy iron kam nang jingsta. Iron kam ya kaban kentiu ya puli putih po jelah. Andai na village kendong ba per ni ke puli putih ka sadin do kata. Sano kita polisi ba sano te kam kontrol yo sokar. Lakat tapo telikisna. Pikiran ngila wara tersurok po per ngisui tan ke national highway. Kat swa jisnong ki taung i baksadin. Adu kata-kata. La pang sistem tentang sistem nanti lah apklat no. Ini kilong kucing personal ya kaseng mengi jungo ki kaput per kadai ka kamram no sekat. Ko ginong bikmat kedet benreu le la jong kamram le ju kejat joka bat wara cingkala ketipitan. Nam galong cisngan perdok persnam BM 4 galong ki jong jeda yo put usam itu dipentah. Nadu ba laseng school ke balang ali solong sumur ba wara cek tebe jingsa. Andrai da pau teli kisnam kalong bekum ke jingsa dum. Along kum kesenya bedum dan. Andrai ngisawan ai buram badang don cek balang anam jergateng andrai long kidang sokia ai beberat jempi kidang wara jingsa itu. Telar di balang gila balai ke sokar kamla. Ta tak jengkeli. Kini kemat yang seperti snow sokat, ni kagin sa siyong perkat, ni sinabat kamay ki igilat lanti yung pasok sokan ray. Nasusong tangkum ni. Sokar na apa du pon snow mangi. Pagba lajit ipi kum nang tawaan. Lajit iki ban pet ya katia kason lapet lajit iki ban wara kajingkala siyong per. Kam tam banyada yo po sam ban kai kemat terpang kam kaput. Kare kamram jeki. Lagi suap haduk bangin yaki, haduk mengenai snow ba. Kare kajingla ran iki kum kemat. Kisnong ki kaput tu mengelit mojam long bakap pulun dekat takadong mojam pulun bak terus adu jan sauspak teliki longyeng bakap hadu taka bakut du wata long bakap asam golong kidon baspa ko tamil lang bakala te kilong kisnong bedang sadien hadu kata-kata kalanti skin krelet ngi iba kadang jeng pangnut di por obasnam PM tu kalanti lela rak perkat soka ka perkat berbahan ti sengkin kimarap mariang jekiru ken yat bat kan long ko cikentiu ya ka kabrap kamriang to caka bat kan long ko cikentiu ya kayo ka kuat tempat ba tu nong song to caka mulak soto ong bakakia jan hadu aspa kilo na kuno te kata jing aimut ajmut jong ka expert putih kan kia aspa kilo ngatrai sakan nosnam kan pulir ngom tep nomor kumo ong mentriang ba wa pulir lain by lain kendon nang ba kenamdon kini kita Andai ngam sarai ba ka dei katang kalaban harciat ba aspa hidu dari ka sarkari ka sim serius ne ka kam pan penbang penjana ye kini polisi lo nupang atrai patang sanpit ngatrai kam dal tan kam than trai do ta koi ke polisi te mudot kam dei constitution ta takada itang polisi kam dei constitution ong ba constitution dari India do se karban kalaban kia aspa kilo handai iwe polisi yang kan kia aspa kilo te ngamla soto saya tang suya mai pula berjubab dalam lak pen iwa ki kau kilo hunu tengir sangit ndai yam tatangam tolong saudanda no kan ndai kai mai kwil ti ngatrai sokar kan pemi pajba ai kene ka polisi nang ba pajba la ajmut pan bah polisi kan hun lau ki pajba ki priang nam kata ka jeng recommendation na expert ti ngesepek kata pol lagi pajba rejam taru ngpala banung e namang pajuan puli kata expert komiti ka recommend punu sarkar alo kene ka section polisi atau konsulti bekas suka ka dikasih matan ajing isalai pade bede min sai madan nadu mendo handai ngamtep iki cerwat badon na kata recommendation ngelapan tep na try tang ke staf menteri sarkar betep kama handai ya haya mentah ngiru nang sa umdum balai kamla masai madan handai dengan soban suong ba la kalong kunuru kumbaga expert tiga la ai recommendation ta sarkar kamdei perslam kadban sai madan nang pajba unyo bisa kita recommendation na kalian expert ti ai dei bukan ka polisi ka ba pajba ai kismi nanti ban panbang panjanaya ka knam don kanu ka jingno tar jursian trong kumbak tolong sa perkhat nomor ba pan ajmut je kani ka polisi mdei tang ki sumaroi kibun ki seng balang repair kibun polkar parti repair ni sa perkhat ai kala nanti ba bahatam ya kaban pensos kar ba kamdei perslam ban pen ya ba ya kani ka recommendation bal ale ka expert committee